شکەیفەتەیە ئەم پیرۆزبایی لە برایان ئیسرائیلی دکن پرسگارکردنا چەند کەچێن وان پشتی ڕەواندنە 18 مەها خۆرتر و خۆڕاگرمان چه علاقەتەوە ئیسرائیل بەیە علاقەتەوە پێوانینە لێ مدا خۆیاکردن فەرقات نابەرە کەچێن ما یەن هاتینە ڕەواندن و کەچێن وان یەن هاتینە ڕەواندندا لە ڕووێ وانی گەشت بنێڕن وەکیش ئۆلاو بێ هاتینە و لە هۆتێلەکە پێنجستێر دەبوون بێی کۆ سەر و چاوەدوان ڕەشوشین بن و بێی کۆ دەست درێجا سەکسی لەسەر بێکردن پەیوامش پەیوەوان وانە بخۆ پشت ڕاست کرد و گوت دەست درێجا سەکسی لەسەر وان نەهاتیەکردن ئەف هەمووژی چه سخومەتە بتنێ جوداهیا بتنێ دنابەراواندا کۆ ئاو نە ئێزدی بوون ئەم سوپاسیا هێزن پاراستنین ئیسرائیلی دیکن کۆکەچێکە ئێزدیژی غەزای ڕزگارکردن داهون بزان هێزن پاراستنین ئیسرائیلی لە وەتەن عەرەبی و تورکیاژیدا یەکەم جێشە کۆ کەچێکە ئێزدی ڕزگارکردی ji ber vê yekê em supasiyawan dikin û mala wan av em vegerîne mawdûê xwe di nav van keça de yekek hicab û niqab û eba nebû û yeke avis nebû û yeke zarokî wê bûyî nebû ev hemû jî çi sixûmet ew e ku ev ne êzdî bûn xala xwe bidê ev cerîme hemû dijî êzdî hatîne kirin wextêke çên êzdiya dihatin vedgeriyan hinek jê hicab û niqab û eba bûn و هەنە ژێ زاردوان هەبوون و هەنە ژێ بزارۆ بوون و هەنەکای زمانی خۆش بیرکرد بوو di dirêjahiya dîrokêda me erdekî ereba jê nebiriya û me xaniyekî ereb qira nekiriya û me bi dihan mizgeft qira nekirîne û neşewitandîne û me dînê îslamê jî tune nekiriya ev hemû jî weke ku İsraîlî bi silmanan kirî û bi taybet ereba sererayê vê çandê me dît ku çawa keçên êzdî di qefesan de dişewitandin û me dît şiklê wan keçeyên ku rabûyîn bi kuştin û wêrankirina bi silmanan چاو خۆیا دکەن بتنێ مدویا بێ سوورەتی و vê muqarna zalim ji we re bidme xweya kirin lê peyveke şingalî heye dibêje heke bişêr ji bişêr natirsiya ji Xwedê jî natirsê. Silav.